Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Kepala Desa bersama seluruh tokoh masyarakat, pemangku adat, Bapak Imam dan seluruh pegawai syarat, Papa melebihkan Sri Surah melebih seluruh jamaah takziah, terutama ni sinina keluarga Nania Fatimon Rina tematake almarhum Pengaji Cano memuariki insyaallah sinina keluarga Nania Fatimon Rina ro almarhum senantiasa diberi ketabahan, kesabaran dalam mengingat alisungan Arifam Masena temataki. Tuhan terlebih kungkar mesir Allah Ta'ala termasuk hikmah na tampue sehingga alima lebina nabita na syariah kengiriasannya ta'ziyah pada to hari papole rilalan na yewenie ia dari itu mancaji pak dagaraga pacapu campa papa kurusumanga risesena keluargana yari gato marialena almarhum magai nasabah termasuk pacoba mawara biasa diterima di seseta ia kona coba ki pungalatala amatenga ia toro biasa ia kona betu tawe peddi nonroi atah kalupang sehingga nalorangnya alim lebina Nabi sallallahu alaihi wasallam tumacapu campak mapakur sumanga yeko angka fole ripalawangata na tuju amatenga maga yeko takkalupa tau yeko na tuju amatenga singinna jancinna agamai apalam melo rialangi tau na tuju musibah majapune na pirangi pungalatala padahal makade pangulut ta'ali karamallahu wajah ia tu tau na tujue amatenga ko sabara itarime pacoba tujuengi a'tahumullahu ajrahu bi ghairi hisab ia rode cenenia apalam melo eri wala kengri pungalatana apalan nenia dece deega gamullen reke ni fole ri palawangata. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmana nasyariakannya alim lebina Nabi sallallahu alaihi wasallam riasenge ta'ziyah sarekwam mengisinina tau angkai hadir rilalanna ya ro acara ta'ziyah wadiki pada menga ribicaran riasenge amatiang nasabah magai denaga gapangaja kaminal lupu kami nam makanja riasanya amati bendengnya dega ga pangaja lengnya banna amate bawang mama delat dak ni tu matalabiku yaitu amate ngenge pada wad giriala pangaja iya itu biasa na capa-capa tawe ribicaran na riasanya decing kwento pa na capa-capa ribicaran na riasanya dosa ko takkalupa ngitawi ko amatengang sepanjang yero rupa tahu denang kana lepak paringaran na ribicaran na riasanya amatengang insyaallah
tuli maturutun rupigo itu perintah agama. Dan niat tuli matunga-tunga belai pelanggaran dari asangnya agama. Magi nang kakajajah makukwe teman talabiku sila surah salata sesa namo galun na tawe na taraktor to. Buah darat na tawe, buah darat na to. Awak tak kalupa miri amatingan. Magi nang kakajajah teman talabiku fa balu makukwe halala halulu nalulumanang tak kalupa miri amatingan. Magi nang kapakantor makukwe kwitansi 5 juta anak bawa nolok na natambah si nolok na sedi mancaji si 50 juta tak kalupa miri amating. Tapi iya ko pada mengat tahu itu terlebih ku denang kana lepari paringaranna. Nama ti buku-buku ki ko melo ki pigo iya ro pelanggaran aga kana cangi pungalata lari jama. Maka tonang kakajajah makukwe engka seri surah salata macapa-capa ri perintana pungalatala macapa-capa ri sempajange macapa-capa ri berjamae macapa-capa ri decenge tak kalupa miri amatingangi. Padahal to terlebih kong karma seri pungalatala iye ko pada yang ngerangi ro amatingangi mesti persiap kepada aleta mulai riasange amatingang. Apa dena yang mana na tuan talabiku atanna pungala ta'ala fure rasakan ngiriasangnya amatingan na campuri mana deceng engkatoyos boleh ripalawangan na atanna pungala ta'ala mati na campuri ja mati matengah pigoja baka maja amatingan na. Ini makukeng kamu pa kesempatan alangi pungalatala de gaga pole ripalawangat at temadan nuang temam minasa sarikwam mengibaja sangat dia ye ko pada irapi acota de gaga irasaka sarikwam mengi nyama bawa baka ko perlu tuan terlebihku mari lauki ri pungalatala sarikwam mengi nale taro-taro na riseseta rigo angkata matengap pigo deci dan nyamati tujuh nariasangnya deceng. Nah alim lebihna Nabi tak sallallahu alaihi wasallam simple sekali. Malam malada nari kumelo kilolongan ngiro lebih reng. Agana pagura Nabi tak ye kumelo ki mati matengah pigo deceng melo ki mati la campuri deceng nasa Nabi tak kama tahyawuna tamutun kama tamutunna tusyarun. Pak biasa ya aleta rilalan na ya atutungat tayo pigo ya sangya deceng. Allah kulaku kita terlebih kung karma seri pungalatala tuntu iriya sangya deceng. Nigi pak biasa ya alena rilalan na atutungan na pigo iriya sangya deceng. Insya Allah potensi besar orang itu akan mati dalam keadaan melakukan kebaikan. Magi nangka siri surah seleta rialang alebira ri pungalatala matanga masempaja na mati apa sempaja memang jangan bawa sempaja 5 waktu tuan terlebih na jama bahkan sempaja sunnah na lagu-lagu papole sehingga dega ga watun na malikae reddu inyawana tiwi mangolo ri pungalatala banna matanga mo masempaja magi nang kapole ri palawangan na tomatotta sesa ero kolalan na masige lay reddu nyawana pak berjamaah memang 2 tahun yang lalu ke jamaah salah satu masjid di Tanru Tedong asalnya masjid Nurul Iman tapi ia rumah risangangi masjid Pancasila engkau kalau salah di teman terlebih ku jamaahna ramalang matengangi mataja waktu buka puasa rima sigie engka jenekna ma puasa topi ko topi on romakan jae ko masigie leiran du nyawan apa airo abiasangan na tomatota koro komelo imap pabuka pak benuai mesti na tiwi mana masigi ko mana masigi tawe map pabuka mage na tiwi ko masigi na sabak nak kita orangi iye ko buka tawe ko bola mapabuka tawe ko bola na mabela yero onron na tawe buka puasa fole ri masigi tarancangi mak berjama taw magaribi sehingga asimaturusun na kro pak kampungnya kung kami lo mapabuka tiwi bani masigi
30 menit riolodena pana sempaja magharibi tawet tamana waktu buka engke ceramah agama. Kodiro tomo talabikur matangangi maringkalinga ceramah agama mataja waktu buka ri masjid engke topa jennena ular ramalato pinamate kira-kira magana lebira. Maka dia panitia masjid ekoro yana rona tahu almarhum ustaz luar biasa memang topak bir jamaah. Ye kode gagana sejok ka masjid duan rupa itu. Ye kode na su saliwa kampung malasay. Ye kode na malasa masu saliwa kampung. Asal engkamoy ko kampungnya deto na malasa mesti ka ko masjid. Nala taro-taro na ri pungalata la matangangi ko masjid. Coba. Tapi tong terlebih kung karena masih pungalata la engkato atan na pungalata la matangap pigoja matangap makke botolo na mate mega kita gare ko televisi pia matangangi mo minu ballo oplosa mate mak pampana bapan agi pada na laku-laku tawena ni na biasa rilalan na atutungan na maka potensi besar kematiannya demikian. Sehingga naloraki alimalabina nabi tak pak biasa ale tak pikul deceng alaku-laku ki insyaallah itu matu tu keadaan tak waktu tak mati dan ni ajak tu tak capar dia sengi deceng sehingga dia agama tak tu terlebih kong karena masih pengalatal dena apa aja tidak buka yaro kesempatan tak peluata untuk sapa yaro deceng yaro pada na deceri papule ye woni pa ye cenda pato ye ga deceng dia menai pahang. Maka dalam lebihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam man azza musaban falahu mithlu ajri nigi salai jama-jamanna kesibukanna waktu istirahatna jokat turugi taumate matazia rialangi apalangi yaitu tawe rialangi dece pole ri pengalatala pada apalan nya dece nalolongangi to amatingangi siaga dece nalolongangi to amatingangi maka de pengutali wona de gaga bulen rekeng ngegana aro. Apalagi pak ye kuas suama tengenna nai pasalenga jama-jama kesibukan turungi tau mati maka dia nabi tak mapada lona ko masih kaki set di bulu ulaweng aro dena fajul ditabuka kesempatan untuk lolongan ngiro rio ranuna pongalatala ri apa polingan dari sangedeci pada-padana ye ulangnya tong telebiku ulang Muharram angka sikit turi ulam malebih boleh risare air egahana ulam malebih termasuk yang ulam Muharram yang ulam malebih betuana sinin na de ceri jamari lalanna ya ulangnya memiliki keutamaan dibandingkan bulan-bulan yang lain cuma mega mi boleh ripalawangat tadi na pahangi yaitu sir ulam Muharram kadang-kadang malada na nini malada na tahu apa nasanya ulam maja nasanya ulam makara nasanya ulam macilaka terutama teman terlebih ku asonomporang ulam Muharram ni kamu buku kampung-kampung ini nama sorupahai bahasanya ya tahunya teman terlebih ku asonomporang ulam Muharram aswaha pada kita ini ya ko makawitas so satu tosi ada sedikit perbedaan jadi masalah itu aswaha jadi terancas ya swaha lalana ye sitaungi terancang dena melo mapamula matana swaha apa asonom poro muara dena melo meli agaga dena melo lece bola dena melo mapa bunti dena melo sale kampung magai makar nasa soma cilaka soma ja padahal siaga swaha lalana sitaungi pak kami nak cede apa aha lalan nasi udangnya na 10 2 ulang apa kali 10 2 40 arwaso dia tu milong maga-maga iro apa ya semana yang maja suah mana iro kami nak cede 40 arwaso berarti siula sitangnya lebih cede apalagi tu terlebih ko ya ko maladat to ni na kere ketawe sona tak dena ke posina ai pada salama mega to iro boleh ripalaungan atau mutata seta na setoya sumaja iro sona tak dena ke posi padahal makanya guru tak koseng kaya tu surat adana ke posia sokan jatuh ya tu si tongan-tongan na apa tak bayangkan ni gare kodena fa tadana posi tak pungalatala
Mapa mula riolo bunga jaji tak latu makuk ke dia pagaga posi tak dan kira-kira iga marji. Engkan atau dia napa jati riwe renrengi posina. Dia napa jati renrengi riwe posina tudangnya matazia mapa ko engkan